Lagi konser ini kanggo lagi. Mangga. Iya. Mono pokoke. Tekun cara lega pokoke dia mangga. Yo nyelake ndok inun. Iya. Aku kayaknya biasa karo lagi. Iya. Oke. Mbak sih, Yos. Kayak bujang bae kok ya. Kalau kayak gue, bong mau balik kene kan semua ya. Balik anak watuna, kayak anu Pak, tak semira bang Jangan kombi kok. Iya, Pasen bareng rambutnya dipirang ya, kayak masaki ya Gus ya. Iya. Keton bocai. Iya. Aja di sono bakso ya Pak, ambil bu bakso. Ya men, sekali-kali kan aku pengen nyicipi bakso. Apa yang benar aja coba ya. Oke, lagu ini Jawa Las. Iya. Harus dijoget ini karo Sinten. Sekang Karawangkal. Iya. Buat Jasmine terus Mbak Saring. Ya. Ya, oke, ya. CWB ge. Mangga. Oke, terus siapa? Monggo. Oke. Monggo dipun garap ayo so. Kita imam. Allah. Oke. Wis putus. Oh iya. Apa boleh dari
Jajal bos. Baleni ngibing cara daimah. Aduh. Kita iki iki nyonggal. Ya bener Mas ada dia. Yang langsung terpesona. Ayam apa jadi daimah? Bener Mas Garing ya. Nyonggal Iya. Ki mambu apa ki? Ora. Mambu apa Kozan? Oh dia mampu apa-apa. Mambu apa ya? Orang lagi apa kepengen? Ya kepengen kok wedon dong. Mambu apa ya? Mambu apa ora tur? Yang nyemat dan mampu. Iya. Mambu. apa ora? Mambu apa ya? Pak Cibesing. Mika dalangnya. Oh, digawa ya, Iya. Mas Agi. Dan Dia pilih kepen ketularan di sawer. oh iya. Berarti mikir mesti main loro iki. Oh, yang di cici lho. Oh, iku mau cicil Mas Goreng ya. Ya, sakit dong. Yo jarane Mas Goreng kon kaya daimah kaya Jal. Aduh, pinter apa? Jadi Iki belene anu. Ini kan Mbak. Yo, Sayang Tendang-tendang tok. sayange wis duwe bojo. Sampai gue bos. Iya kayak gue. Ini mampu apa ya? Beda iman. Kue goyangannya kayaknya kue badan. Jajal bojone waluyo. Ya, Mas Goreng. Bojone mana yo? Arang-arang nonton. Siapa jenenge? Balia. Iya. Balia ya ayu sing pinter ya Liro. Iya. Ayo jajal ayo. Ayo. Oh, Mbak Ayu, ya. Dirokna. Ki sing biasanya pinter Mbak Ayu Ya, ya. jajal ya. Mbak Ayu menyan. Balia jarang goyang sing goyang dari mah. Orang Mbak Nia tetep goyang. Tapi Goyang kayak sedih apa? Mas. Ya sending ora apa-apa sing penting. Sending aja jajal. Ora apa-apa sending ora. Gak apa-apa, kok kari Ora apa-apa, nurul. Mbak Ayu. Kok kari Aja, nurul aja. Kok kari biuwe. Ya kok batin ku ana sing ngerti goyangane nurun. Oh, kangen loh. Ayo Mbak Ayu, ini. Goyangannya Mbak Lia. Jajal dia. Jadi ayo, ini. Ora apa-apa Mbak Ayu. Jajal yo. Iya, ngene. Kok kali ini rokna ubur-ubur. Berarti kan joget ya Mas sekarang ya. Oke. Ayo Mbak Ayu, ceket-ceket men kok gantian kemarin jeruk. Yang main berapa? Saya kan gede satu.